Pamirsa kawentanan jantra tradisional ayunan Taman Amertasari sane begenah ring Banjar Alang Kajeng ring sisi widangan pura Taman Ayun Mengui rauhi mangkin nampenin pakewah. Jantra sane pinaka drester lokal doksiu sangatus tiga ngidasa ucap koningin sampun puniki sepi pengunjung tedun kantos ulung dase persen. Putu bagiana, Ketua Ayunan Taman Amertasari Banjar Alang Kajang Mengui Maosang, indik pikolean sane tedun inucap kerasayang selami 6 bulan ungkuran dane Maosang dukirin nyabran pengerau galungan sekadi 6 bulan nilintang pengelola kantun sida mempikolehan kantos ayuta rupiah arahina nanging galai mangkin tungkas pisan wantah satak tali rupiah. Kemarin di hari galungan berapa nih Kak omsetnya? Kemarin pendapatannya? Sekarang ini agak menurun. Dari tahun lalu? Ya. Dari hari raya ke hari raya nih Kak menurun gitu? Menurun. Kalau hari raya galungan sebelumnya berapa nih Kak galungan mamanisnya omsetnya? Kalau ayunannya dapat dulu 1 juta tuh. Sekarang udah menurun. Dua kali nih Kak 1 juta? Enggak, 1 kali. 1 kali 1 juta. Kalau sekarang? Enggak. Kemarin dapat berapa tuh? 200-an. 200.000 ya? Iya. Oh. Berarti semakin sepi minat anak-anak nggih. Nggih. Cuma dagang aja yang Kawentanan genah ayunan Amertasari sane nampek saking pura Taman Ayun, destinasi wisata utama ring Mengui, nenten sida nampenin pikobat inucap. Tentunya pikuluan inucap nangyang rasa osah majang pengelola utamanya nih untuk ngemit kelestarian jantre tradisional sane pindah ke tetamian budaya lokal ring tengahin penglimbak hiburan modern. Galai mangkin nenten ake sane kedaut menekin jantre inucap. Yening kedaut ipun nyantosang mangde kutus kursi side kedagingin. Indrawan, Bali TV.